Šta se događa s vašim tijelom ako svaki dan pijete jogurt? Svakodnevna konzumacija jogurta donosi brojne koristi za zdravlje, što ga čini popularnim izborom za mnoge ljude. Evo pregleda promjena koje možete primijetiti ako redovno pijete jogurt. Poboljšana probava. Redovna konzumacija jogurta može poboljšati probavu zbog prisutnosti probiotika koji podržavaju zdravu crijevnu floru. Probiotici u jogurtu pomažu u suzbijanju štetnih bakterija u crijevima, što može doprinijeti boljoj općoj probavnoj funkciji. Jačanje imunološkog sistema. Jogurt može jačati imunološki sistem. Pomažući tijelu da se bori protiv infekcija, redovna konzumacija jogurta može smanjiti rizik od gastrointestinalnih infekcija, prehlade i gripe. Smanjenje rizika od određenih bolesti. Istraživanja su pokazala da određeni sastojci jogurta, poput kalcijuma i vitamina D, mogu smanjiti rizik od raka dojke. Za osobe s dijabetesom tipa 2, konzumacija nezaslađenog jogurta može pomoći u regulaciji nivoa šećera u krvi. Poboljšanje zdravlja kostiju. Visok sadržaj kalcijuma u jogurtu čini ga dobrim izborom za zdravlje kostiju, pomažući u očuvanju koštane mase i smanjenju rizika od osteoporoze i prijeloma. Regulacija krvnog pritiska. Redovna konzumacija jogurta može pomoći u smanjenju krvnog pritiska, što je važno za održavanje zdravlja srca. Poticanje gubitka težine. Visok sadržaj proteina u jogurtu može pomoći u osjećaju sitosti i smanjenju apetita, što može doprinijeti gubitku težine. Ublažavanje stresa i anksioznosti. Probiotici prisutni u jogurtu mogu imati blagotvoran učinak na mentalno zdravlje, pomažući u smanjenju stresa i anksioznosti. Uz sve navedeno, važno je napomenuti da individualni odgovor na konzumaciju jogurta može varirati, te da se uvijek preporučuje raznolika ishrana i uključivanje drugih zdravih namirnica u prehranu kako bi se osigurala optimalna ishrana. Također, treba voditi računa o vrsti jogurta koji se konzumira, izbjegavajući one sa visokim sadržajem dodanog šećera ili drugih nepoželjnih aditiva.